Sanibonani, sanibingelela into Fastword TV le Speak Up Khoma la kwi-channel. Sibonga lo Khuzane uMfowaphokozi ingoma yakhe ethi Impumelelo Yaphakade, ingoma yesi-8 le ekwazi ukuthi ihlanganise imiliyoni. Silokhu i-album yakhe yaphuma ngeyi-15 November 2025. Lapha-ke sizobungaza, sizobongisa and phinde futhi sitshele nabantu ukuthi yena uKhuzani usaqhubeka wenza imilando egameni lakhe. Album yakhe-ke yaKhuzani ingamanye ama-album-ke akhombisa ukuthi-ke asebenza kahle kakhulu, enza kahle kakhulu, noma-ke abanye abantu bangafuni ukukuveza lokho bekubeke ngendlela okuyiyona yona. Enye ipost ayibhale uKhuzani-ke ukuvezile ukuthi yena i-album le inamamiliyoni ayi-8, wathi elandelayo nifuna ibe namamiliyoni amangaki. Ngoba sebe-8 amamiliyoni, ukulandelana kwawo kume kanje. Angidlali ney'ngane banibona laphana siyawuhlanganisa u-4 million, imbongolo siyawuhlanganisa u-3.7 million, emzimeni 2 million siyawuhlanganisa, Ronaldo 1.3 million, ngilwa namantombazane 1.2 million, umama womntanakho 1.1 million. Ngivele kanjani isiyohlanganisa naye u-1.1 million. Eyokugcina Impumelelo Yaphakade-ke iyona-ke esihlanganiseke isanda kuhlanganisa imiliyoni, ngoba kade wasebona uKhuzani, kade wase-edonsa, kade esebenza kanzima. Le album le ukuba abalandeli bakaKhuzani, iy'dlamlenzekazi ney'dlamlenze nabathandi bomculo wakhe ive bengekho bengeke kwenzeke konke lokhu. Lokhu kwenzeka ngoba abantu ade bey'misela befisa ukuyibona i-album yakhe uKhuzani isebenza ngamandla ingena, ngoba namanje isangena emlandweni. I-album or ama-album aney'ngoma ey'ningi ey'ngamamiliyoni. Ama-album uMenzi, cabanga ukuthi 9 or 10, into ecishe ibe lapho nje. Obani abanye, o-Limit, abanye basondele futhi, uMzukulu naye, SK, ababaningi kakhulu kodwa bona bakhona abanamamiliyoni. So kuyacaca ukuthi bekuminyene utshumo. I-album esanda kuphuma kulamalanga-ke lengoma eziwu-17, esihlanganisa amamiliyoni awu-3 ngesikhathi esifishane. Kuyothi kuphela inyanga leyo album leyo u-6 or 7 ubusukhona. So niyalibona ukuthi izinga lomaskandi-ke likhuphuka kangakanani. Njengoba ziwu-8-ke ingoma kaKhuzani ezinamamiliyoni, sithembe ukuthi ezinye zizokwengezeka kuyona-ke le list. Abantu basebenze kakhulu and abantu bayaphusha lapha ku-TikTok, bayaphusha abantu laphana ku-Facebook, nabanye bayaphusha ku-YouTube, okukhombisa ukuthi yena kubaluleke kangakanani ukunikeza abaculi i-support. So khumbula futhi kuKhuzani ukuthi ngeyi-1 kuzomele ebele e-Los Angeles eyo-attenda khona ama-awards, ama-Harper Awards, lapho kuhlangana khona-ke iy'nkakha zakwamanye amazwe, lapho ezobe esimele naye njengoKhuzani ongasemele abantu base-South Africa, nakuyi-Best African Male, Best angazi yini le award eyesibili, kodwa uzobe khona le ngeyi-1 November e-Los Angeles. Insizwa engathi ngihamba kahle-ke. Sithembe ukuthi nisazoqhubeka-ke niphose kamanye amamiliyoni before kufike i-album entsha ezobe iqhamuka noKhuzani. Sibheke ngamahla abomvu-ke leyo promo ezophuma ngaleyo album leyo. Sinibonga kakhulu ngokuthi nimthathe uKhuzani nimbeke kule level okufanele vele abe kuyo. Sibonge sisodibana okuzayo. Sale kahle.